Post office e gaufi le phutlhamo se ke morago ga gore e iphitlhele e le mo molatong wa madi a kana ka diranta di le 8.3 bilione mo dingwageng tse di fetileng mme go na le makala a yona ao a tswalwang. Baokamedi ba setlamo se ba re go tshwanetse go tsewa dikgato tse di tseneletseng go akaretsa le go kgaolwa ga badiri ba le dikete di le 6. We were overstaffed and it was important that we would need to reduce the workforce. At the time, we put the number at 6,000 people, and we were going to do it over a period of 2 years, where we took 3,000 out in the first year, and the following year, as we implement the strategy. Sapo e latofatswa ka go palelwa ke go duela badiri dipoelo tsa bona mo dingwageng tse di fetileng. Motlhakedi Khuduthamaga a re dipuisano le mekgatlho ya badiri ka bothata jono di ntse di tsweletse dikgwedi di le 20. We have been engaging quite regularly with the unions, and we have discussed this with them last year already. In fact, the first letter that talks to the Section 189 was sent to the unions in November 2022. The one that was sent, which was more formalized, because the first one was a notification, and the one that was sent this past week was a formal letter, which also included the form to the CCMA. Post office e re e lebanwe ke dikoloto tsa maloba ebile e tshepetse go tona ya matlole fa a buisa tekanyetso kabo ya ditšhelete ya 2023 le 2024. So when we went to our own department as well as the National Treasury, they said to us, there's no way we're going to give you 8 billion. You need to go back and rework your numbers. So we then ended up at 3.4 billion, which we believe that it would assist us in paying part of our debts. Sapo e re leano la yona la tsoseletso le akaretsa badiri ba le dikete di le 9 fa le ka falola e ikwetse go badirisi gore ba nne le bopelotelele le go badiri gore ba tlhaloganye jaaka e ntse e le ka go siamisa bothata jono.